gir tale lama thorin lomye khang ki tare sangyu sensi nang ke yong la chamdi shu nga phege lerim nyin ju shung ge chanchu wang choyin. Desdele and welcome to TAN News, a monthly report in English on the Dalai Lama Institute for Higher Education, affiliated under Bangalore University. I'm Lugia Tundu. Lenge zo dash dile ngatal lama thorim lomnya khangi kapchu chi be lomnya lenzo gi chok pe ma khandoi an thande ta sangyu de so go bi kimje zo ni nganji gi jidang gi tholom nang lo la li shi chi jung khandi na ti sangyu gi je ngode yong ada ani chik du ta sangyu gi chik shedang din zo lob chu chola nyamnyung ji ta sa chi du ti go bi kimje zo sne mi gi de zo yin nga chokshon yin nga shin ginzi nga munir nga kapchupji fe lomye lenso gi chungi yin nga tsiri gizi yin nga rikshon genzi yin tsamalo toche na shue yin ani tanda nganzo tasam gyurdi ani gulam Instagram ani ngodep gyuni ma dische jibe shue yin nganzo ani lomye lenso gi Instagram kajang la ya GLIHESC lan chi ani temzo la ya nabatsu follow chero na ani nganang zo shungte gi ngodep the Dalai Lama Institute for Higher Education je ani inji gan la ya ngodep chi yore ani gulam ni tone na nganzo ta san gyuti ma jibe chi gen follow like share chero na